Slav rest tamaşavayên hêja bultana saet 6 êvarê ez ji we re pêşkêş kim di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Rêxistina Zaxoya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye xebatkar Abdurrahman Apo xelat kir û Apo bi şandeke pedeke sêre seredana serkirdeyatiya pêşmergeyên leşkerê roj kir. Derbederên Kurdên Efrînê li kampên derdora Helebê di rewşeke xerab de dijîn. Li gotarekê de rojnameya Orasya Dîl dibêje Amerîka dixwaze artêşa Kurdistana Sûriyê ava bike. Li peywendiyeke telefonî de Vladimir Putin û Angela Merkel rewşa Sûriyê gotûbêj kirin. Ji bo cara yekê netewên yekgirtî diriya dergehê Nesîb re dê alîkariyan derbasî Sûriyê bikin. Dubara Slav. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek derbarê salvegera roja cîhanî ya mafê mirovan derxist. Têde bang li netewên yekbûyî kir ku Kurdistana Sûriyê ji kiryarên nemirovî rêzgar bike. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek ji bo raya giştî pelgefta salvegera roja cîhanî ya heftî ya mafê mirovan derxist. Gelên cîhanê û tevîgelê Kurd her sal di dehê meha çilê pêşîn de pêşwazî roja navnetewî ya mafê mirovan dikin. Di daxuyaniya Encumena Niştimaniya Kurd de hatiye. Ev roj ji aliyê komeleya giştî ya netewên yekbûyî li sala 1948 de hat pejrandin û piştî êş û azarên mirovan yên dirêj li gel tawanan li dijî mirovan bi taybetî di dema navbera du şerên yekem û duwem yê cîhanî de. Danezana mafê mirovan angocarname hat ragihandin ji bo nasîna mafên sereke yên welatên hemû dewletan bê cudahiya netewî, olî, regez yan reng û tevî giringiya daxuyanî û xebata berdewam ji bo wergirandina tekestên wê ji bo parastina maf û rometa mirovan ku hîn jî mirov rastî zilm û binpêkirin û tawanên cur bi jor li gelek cih û erdan tên û ji wan jin para herî bêhtir dibe. Herwiha zarok jî rastî corên cuda yên eşkenceyê û bêparkirina ji xwendin û fêrbûnê dibin. Tevî leşkeriya bi darê zorê û tevlîbûna di nava ceng û şeran de tapaseriya miletan li ser binyatê netewî bûye nîşana gelek dewletan û gelê Kurd jî şêweyê vê zilm û tapaseriyê û ji holêrakirina taybetmendiyên wê yên netewî ku rastî gelek şerên qirkirinê hatiye. Heta bi awayekî li dijî çekên kîmayî hatine bikaranîn. Her wisa di daxuyaniya Encumanê de hatiye. Tirkiye jî hêjî mafên netewîyê herî bingehîn ji bo gelê Kurd paşguh dike û li bajarên Kurdistana Îranê bi darvekirin dîmenên tirsê yên rojane û li Sûriyê binpêkirinin mafê mirovan her ji dema desthilatdariya Partiya Bas li destpêka salên şêstî yên borî ve û heta niha zêdetir dibin. Welat bûye cihê stemkariya wê û gelê Kurd li ser destê wê rastî zilm û siyaset û projeyên nejetparestiyê bi awayekî sîstematîk hatiye. Bi armanca turnekirina wî her ji guhertina nav û şinwarên Kurdan heta bighe serjimêriya awarte projeya Kembera Erebiya kirêt. Heta pêkanîna komkujiya xwîndar ya bi destê rejimê li Qamişlo di sala 2004 de ya bi armanca têkşikana vîna tekoşîna gelê me piştî destpêka şoreşa gelê Sûriyê ya li dijî sistem û diktatoriyê gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe yên civakî û netewî rastî tawanên mezin û felaket û bêmînek hatin bi taybetî jin û zarok ku bûne qurbaniyên herî mezin yên wan trajîdiyan û gelê Kurd jî ji van êş û felaketan bêpar nebû. Kobanê ji aliyê çeteyên terorîst bi serkêşiya Daişê hat dagirkirin û bi tamamî û berfirehî hat wêrankirin û xelkê wê bi girseyî koçber bûn. Enekesê balkşand ser Efrînê û got îro Efrîn û xelkê wê hêjî rastî tawanên mezin yên mirovatî dibin. Li ser destê çeteyên komên çekdar yên hevpeymanên Tirkiyê di dema dagirkirina bi darê zorê û standina bac û xercan û şewtandina zeviyên zeytûnan û dizî û talankirina milk û malan û hawirdkirina erebên ji xota û deverên din li Efrînê ji bo pêkanîna guhertineka demografî ya sîstematîk ku di dema Encumena Niştimaniya Kurdî bi tundî van binpêkirin û tawanan şermezar dike. Her dem li vê rojê berpirsyariya derxistina van komên çeteyan li Efrînê têxe li ser stûyê Tirkiyê. Her wisa bang li civaka navnetewî welatên têkildar û rêxistinên mafê mirovan yên netewî û yekbûyî dike ji bo damînkirina vegera koçberên Efrînê awayekî aram
پیداکردنا پێدویên jiyana wan û radestkirina rêveberina wê bo xelkê wê û parastina navnetewî. Enekesê got li herêmên Kurdî yên din yên dibin desthilatdariya zoreya pêdê de ku ji aliyê rêveberiya wê û destgehên wê yên ewlekarî ku rêzgirtinên mafê mirovan yên welatiyên Kurd têne binpêkirin her ji leşkeriya bidarê zorê heta standina bac û xercên mezin yên bûne bargiranî li ser milê welatiyan û tevî destdanîna li ser milkiyeta taybet bidarê zorê zêdebarê sepandina rêbaza rêveberiya xwe li ser xwendinê ku ji aliyê rêxistinên navnetewî yên têkildar ve nehatiye bejrandin. Ev yek bûye sedema koçberiya xwendekar û malbatên wan ber bi navçeyên hundir yên Sûriyê û di dîmenên trajîdya de dayîk zarokên xwe ji taxeke din ku yek ji awayê xizmeta fêrbûna zimanê zikmakî nake. Daxwazeke sereke bû ji daxwazên tevgera Kurdî bû. Her wisa ji aliyê desthilatdariya wê ve bidihan kadroyên Encumena Niştimaniya Kurdî û rêveber û çalakvan xwedanên raderbirînê hatin binçavkirin û hê jî gelek ji wan binçavkirîne. Tevî daxistina ofîsên partiyên siyasî yên enekesê û astangiyên li ser azadiyên giştî qedexekirina bizavên gireseyî û aştiyane ku kiryar û gelek kiryarên din bûne sedemên koçberiya bi de hezaran ji welatiyên Kurd. Li vê rojê û dema ku Encumena Niştimaniya Kurdî van kiryaran şermezar dike, hevdem bang li hemû rêxistinên mafê mirovan dike ji bo fişar û zextê bikin li ser PYD ji bo rawestandina binpêkirinên xwe û vegera li ser rêya rast ji bo peydakirina hêviyan li cemgelê Kurd û atmosfêr û seqayeke erînî ji bo têgihiştin û diyalog û levhatinê di salvegera hefteyî ya Roja Cîhaniya Mafê Mirovan de. Her wisa Encumena Niştimaniya Kurdî bang li netewên yekbûyî û yên têkildar dike ji bo serdêriyê bikin. Îro şandek ji serkirdeyatiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDK'sê seredana serkirdeyatiya pêşmergeyên leşkerê Roj li Duhokê kir. Şanda PDK'sê pêk hatibû ji her yek ji endamên Komîta Navendî ya Partî Abdurrahman Apo û Muhammed Emîn Abbas berpirsê rêxistina partî li kampa Dumîs, herwiha Kerîm Mêranî berpirsê dezgeha şehîdan Leqê Herêma Kurdistanê û endamên Encumena Herêmî û berpirsê Komîta Peywendiyên Rêxistina Dumîs ya Partî Abdurrazak Muhammed û berpirsê Komîta Ragihandinê ya Rêxistina Dumîs ya PDK'sê Adnan Ramadan. Şanda PDK'sê ji aliyê Emîd Muhammed Recep فرماندهی فرقه لشکری روش و مقدم دلوان روباری و چند افسرین دن و هاتن پیشوازی کرن. رخصتنا پدکسی لزاخو پیشوازی لعبدالرحمن آپو اندام کمیتا ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کر و داهان که گیده آپو جالیه همان رخصتنی و هاتا خلات کرن. کسین آماده بونه دلخوشی خوا با آزاد بونه آپو دیار کرن و هجمارا گوتن هاتن پیشکش کرن. ایرو یک شکری ربازا بابین تا کرد برزانی نمر لناف هوا دا آمده بیا پشتی زوری و زحمتی اللي سر دستي مخابن نابي كرد لسره ليه وقت بلادي مادي خويا كرن نولي رجيما بعث روشا باي كردستاني خير هاتنا تيكو شر مام وسطا عبد الرحمن آفودك هيبيا ماما ووتي كوشرن حتى انها بزندانو كرتيجيه بهكا كدنا او زندان بين آزاد كرن اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالرحمن آپو لگل شانده که جه سرکردیاتی همان پارتیه کج اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه عبدالکریم میرانی و محمد امین عباس بافی مزگین پیک دهات سرباری هجمارک دن جه سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سردانا مالباتا شهید لیوا خالد بوسلی بافی عمر کرن.
لیوا خالد بوسلی د شر برافانی برانبر چکدارین حشد شعبی شهید ببو هروها حوال نمر ملا مصطفى د شورش ایلون ده سال 1961 ده بو او سردان لباجار زاخو یه حرم کورسان هاتا پیک آنین و پیشوازیه که گرم جالی مالباتا شهید و لشانده هاتا کرن. دبشی روجهالاتا ناوین یا روجنامه اوراسیا دیل ده گوتارک دبن ناونیشان امریکا دخوازه ارتشک کردستان سوری آوا بکه هاتیه بلاف کرن کام به هفره شروعه روجنامه‌ای لسر سیاست امریکا لسوریه ده ببینن. وڵاتی ئەمریکا دخوازە ئارتێشا کوردستانە سووریە ئاوا بکە ناونیشانە بەشێ ڕۆژهەڵاتە ناوین یا ڕۆژنامەیە ئۆراسیا دیل بوو. دبن ناونیشانە بوری دە ڕۆژنامەیە ئۆراسیا دیل دە بەشێ ڕۆژهەڵاتە ناوین دە گوتارێک بلاو کریە تێدا ئاماژە دکە کە وڵاتی ئەمریکا دخوازە پشتەوانیە کوردان بکە و ئارتێشێکیش بۆ کوردستانە سووریە ئاوا بکە. ئۆراسیا دیل دەدا دیارکردن کە وڵاتی ئەمریکا دخوازە هەبوونەخوا لە سووریە درێژ بکە و ئەزمونên xwe yên berê ku li rojhelata navîn pêk anîbûn nimûne ezmûna Iraqê û Herêma Kurdistanê careke din li Sûriyê pêk bîne bi taybetî dema ku dest bi rahênankirina çekdarên xwecihî li Kurdistana Sûriyê kiriye ta ku robrobûna terorê bike. Di gotarê de hatiye ku serok erkanê giştiyê artêşa Amerîkî Joseph Dunford ji rojnameya Washington Post re ragihandibû ku welatê wî bi niyaze ji 5 ta 40 hezar çekdarên xwecihî li Sûriyê ava bike ta ku robrobûna terorê bikin. Di hevdemê ku 20 ji sedê ji wê hêza Dunford bas kirî hatiye amadekirin lê Kurdistana Sûriyê. Di gotarê de hatiye tu sîma û asûyên Kurdistana Sûriyê li ser xakê lê Sûriyê de tune ye. Tinê Kurdistana Sûriyê di nexşeyên sîxuriyên Amerîkî de serbarî raportên siyasîyên ku têne pêşkêşkirin ji bo serkirdatiya siyasî ya Amerîka de Kurdistana Sûriyê hatiye destnîşankirin û tê gengeşekirin. Orasya dîl dibêje wekû diyar tu kes naxwaze bi şema paytexta Sûriyê ve were girêdan ji Kobanî ta Tenefê û dide diyarkirin rast e tu Kurd lê Tenefê tune ne lêbelê Amerîka ji Kobanî ta Tenefê wekû Kurdistana Sûriyê pesin dike ta ku di paşa rojê de hejmûna xwe li ser deverê bi giştî ferz bike û hebûneke hêztir li rojhelata navîn werbigire. Her di vê derbarê de rojnameyê amaje kiriye ku eger Amerîka artêşeke bi wî rengî ava kir û li deverê aktiv kir wate Amerîka nameyan dişîne ji hêzên herêmî û şama paytexta Sûriyê re ku tu kes nikare sînorê ku bi emrê rojevê hatiye durustkirin biguhere. Eger ne bi operasyonên leşkerî be. Rojnameyê pirsyar kiriye ku eger şer bi ser artêşa ku bi serpereştiya Amerîka hatî durustkirin de were gelo Amerîka wê bejdar bibe di şer de serbarî ku eger Kurdistana Sûriyê hate durustkirin wê kêşeyan ji Şamê re û paytextên din yên herêmî durust bike wekû ku Herêma Kurdistanê serêşî ji Bexdadê û gelek paytextên din yên herêmî re durust kirî. بله تماشاوان هیجان هاجی از بری خو بدم زاخو میوانداریا ماموسته هوشنگ سمگمور اندام کمیته نواندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کریه دم باش ماموسته دم باش برا ماموسته هوشنگ اگر تو دنگی متکی او ارتشا کردی یا کل کردستان سوریه تی بحث کرن گلو ویل کدری وره دامزراندن ویل کدری جه خو بگره بله گور هوادایی خویا کرن روزنامه کی گوتیا نرینه مده بلکی تمزداقیا و گوتنه جهن بر پرسیان جهن مسئول المهم در نکتیا کردستان سوریا موقعی جغرافی کفشه دراغو کرده دجین اجبر کردستان سوریا وقت سوری دهاتی دا مزراندن مطالب خلق سوري يعني عرب سوري يعني حتى أبا فريد بي جي بدا مطلبه نبي اشتي اتفاقيات هاتن كرن وقت اتفاقيات سايكز بيكو پارچه روشابای کردستاني بردان لسر دولتا سوري كردستان سوري خويا جغرافياوي الجملة كردجي الجم دولة دنيا يا ديتر
موقف أمريكي سياسة أمريكي لسوريا ده موقفك ثابت نينا قور برجوندي خو مصالح خو تعامل حدث رتكي قور نيرين من حتى انها امريكا برزگريكا كرد روشاواي كردستاني نكي يا برزگريك سياسي سر شروبه بكرن وگفتگو داينستاندن بكرن يعني مادام لسر ساحة سياسي يعني سر ماسن گفتگو و داینستاندنی و برنگ دیپلماسی تعامل تیده نایکرن از گلک بترسم براستی وقتین کسین کردین چکدار کرنش آلین امریکا بیانش آلین رژیم بیانش آلین ایران بیانش آلین پککی بتن چکدار کرن و دخندکا غیری خود بین شهید کرن وقت چاوا قالك خورتن ما الرقة ودير الزور وميادين ومنبج وديري آقارين كردستاني نفس 100 كيلومتر تيدا هاتن شهيد كرن و ترسام جوية ما مستوشنك جبلي روجنامه كو تاغوت باوريا و روجنامه تنيه امريكا بخوا بحث كريه بحث دكا كو اوه 40,000 چکدار د بنسيا ارتشكا لبن دفن كو كنترول دكا و آوا بكا كريارن PKK براستي دروشاوای کردستان ده يعني 40,000 خورد كرد نمانا دروشاوای کردستان ده از منطقة خود زانما مثلا جگنده لدورا ديرك يواد زانما گندك نمايا خورتك تيدا ماي ويوا چكدار امريكيوش كده پیدا بکنه بلكي كسي عرب پیدا بكي او كسي عرب نمجبوره وتجاوز دفاع بر كردستان ودبر منطقة كردستاني دانكي حتى انها ما بيتر شهيد وقرباني ضد البر مناطق عربي دانا باش ما مستا اگر هيا پشمرگين روش درباسي نافا و ارتشي ببن أو دليل سر اتفاق سياسي نقابنا وأمريكا ده أو هكر أمريكا غورنرين من بخازي أمي برجواندين ملت كرد برجواندي أمي بخن باي برجواندي أمريكي أمي بهبرة باجونا أم ندجي تدخلا بيشمرقي روج آبانا وأمي تدخل بكن هكر جو مصلحة كردي تدهبي تشري نافخوي چينه بيت نقبا كرد و كرد باش ما مستا كاري وي ارتشي اوي كو تي بحث كرن وي چبا قالو چافدريا خالين سينوري با يان پاراستنا باراگهين امريكي با قور نيرينا من امريكا قور سياستا ويانوي نما لشكري خود توالات دي كشتن تدخلات عسكري نما توالات دكي وقت يانوي بريان فروكين خوا بعضمانا وی ولاتی تدخل بكي يعني قوتك وك دبيجن بعربي مرتزق تشكيل بكي ومعاشكي باش بدوا في مصالح خو برجواندي خو دوی ولاتی ده باريزي هلوستا رژیم اسد و هروها ترکیه و چبا ما مستا يا تركيا وامريكا نممكن علاقات نقابات تركيا وامريكا قد بنجبر علاقات تركيا وامريكا علاقات استراتيجيه كبنن وزي هاتنا اباكرن ولسروي اساسي هاتنا اباكرن نممكن او علاقات قطب بن جبر برزغريكا كردي يعني جبر مساله كردي اتفاقيات حتى نهاجي قائم النقابة امريكا وتركيا ده اجبر مصالح وبرجواندين هردو دولتها سوريا ده بحكم سوريا منطقة استراتيجية نسبة امريكا جي ونسبة تركيا جي بله ما مستا بنريناتا او ارتش بتني وك امريكا بحث ديكا دبيجا جكوباني حتى دفرات جزيرة رجافاي كردستاني بحث عفريني نايكرن شما عفرين منطقة كردستانية مساهمة لسر عفرين نايكرن وقت شوا برزاني نمر مساهمة لسر كركوك نكر ام مساهمة لسر عفرين ناكن عفرين ام كارم بيجن دلي كردستان روجافايا هكر مساهمة لسر كركوك فاتا كرن برزگريكا
الباشوری کردستان و سال هفتیا بهاتا چاره سر کردن ومساومه لسر عفرین نایکردن عفرین کردستانیه وعفرین لسر کردستان روش آبایا او نوی امریکا یان ترکیه یان رژیم سوری و بریاره بده. باش گلک سپاس بو مامستا هوشنگ سمگمور اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کو شوی کی زندی تج زاخول گلمه بو گلک سپاس بوته كنت تقول أزحب جرات ما قرتن شو ما تهاتي قرتن تولك سياسي دخواستي جمهندا قالوا أمري رجيم عصب هاتي قرتن جلست لبي إدارة ذاتي العفرين در كتبه وليضان ما كرن حتى أموني صاحي عفرين بسرجديخ عفرين دبرك استراتيجي عفرين دبرك سياحية دبش جي بردان دبلي دب جب برنادا الزرا دستي رجيمي كرم قادن من جوانا مقو بمرا خاين بجي كردستان شونو جيتنات لا لقال سرق برزاني تشمز جيني جيجالي كردستان راني جبو عفرين بطيبت به فيما تشتنج خاشي شبابا ان شاء الله تتمك نزبدا رخصنا مافی مروفان لعفرین روجاوای کردستان داخوانیک بلاف کرد تیدا بحثا بن پیکرنین پید لهمبر ولاتین کرد یعنی که د کامپین دربدریه ده دمینن کرد هروها و گوهستنا چکداران جبو دورین عربی برپرسا کی روسی راگهاند گو امریکا برپرسا دبر تیک چونا روشا مرووی لکامپا الرکبان لباشوری روشلات سوریه گولگوری راپورت نتوانیه گرتی جیانا به هزاران سویل لوه کامپی دمترسیه ده سروک ناوندان اجتماعی جبوری و برنا بلوانیه لروسیا میخائیل میزینتیسیف دجوین کنونرین ناوندین تایبت لسوریه بالکشان سروه که گو امریکا برپرسه دبر روشا کامپا الرکبان و نه رژیم سوریه و روسیا و اردن لگوری گو امریکا رادگینه. میزینتیسیف دبر داومی آخافتنا خود اشکره کر گو امریکا دورک اولهی لوی دور آوا کریه گو کامپا الرکبان جیل خود گره لو ما بو گوتناوی آلی امریکی برپرسه دبر دورین دبن کنترول خوده. اف یکتی هفدمی گو هفریز کاری کاروبارین نتوانیه گرتی لسوری علی زعتری تکس کر گو آمده کاری حاضرن اش بو کاروانه که علی کاریه یا هف بشت نافران نتوانیه گرتی و هیوا سور یا سوریش بو گهاندنا علی کاریه جبو بهتری 5000 کسی لکامپا الرکبان. اف یکتی پشتی اریکرنا رژیما سوریه لسر درباسبونا علی کاریان به تایبت پشتی مرنا 14 سویلی کود ناوانده زاروک جیهبون لکامپا الرکبان جبر نبونا پیداوستین تندرستی. بریان حاجین توانیه گرتی بانگ لهمو آلیان کربو جبو آلیکاریه بکند گهاندنا آلیکاریان جبو ناوا کامپی به تایبت زاروکان گلگورین توانیه گرتی جیانا 5000 سویلی دی کامپی ده دبن مطرسیه ده کامپا الرکبان دروشک گلک خراب ده در باز ده به تایبت جبر نبونا ریک تایبت گو بگه کامپی هر وهانه در باسبونا تو آلیکارین پیویست اجبو خلکن گود کامپی دادجین به تایبت پشتی گوچکدارن رژیما سوریه ریاد تکانه گودگی ها کامپی گرتن. بله تماشافان هجا دیاره راپورتا رخصنا مافی مروفان یا لعفرین نه آمده حتی که آمده ببه جراغدن مجواره بوشینن ده هفدیتین اکیده لگل آژانس آنادول یا ترکیه نصر حریری سروک دسته دانستانکار سوریه راگهاند که هولین روسیه جبو نهشتنا سرپرشتی و چافدریا نتوانیه گرتی جبو آواکرنا کمیتا دستوری سوریه بونه سدم داکو آواکرنا کمیتا دستوری بسر نکوه. سروک دسته دانوستاندکارا سوریه دبیجه که روسیا بو سدم دا که کمیته نیفساندنا دستور نوی سوریه بسر نکوه. او جدما که روسیه هولدا سرپرشتیانه توانیه گرتیج بو آواکرنا کمیته دستوری نهیله. ده هفدیتینه که دلگل اجانس آنادول یا ترکیه نصر الحریری سروک دسته دانوستاندکارا سوریه راگهاند که هولین روسیه جبو نهشتنا سرپرشتی و چافدریانه توانیه گرتی جبو آواکرنا کمیته دستوری سوریه بونه سدم تا که آواکرنا کمیته دستوری بسر نکوه. اروها حریری دازانین که لیسته ناوی اندامین کمیته دستوری سوریه اکونه توانیه گرتی پیشکش کریه تبایا آلیان رازی بون بوی لیسته جبلی روسیا و کمارا اسلامی ایرانی. سروک دسته دانوستاندکارا سوریه اشکره کرد که گلک پیشینیار جبو چاوانی آواکرنا کمیته دستوری هاتنه پیشکش کرن و گلک جوان پیشینیاران ارینی بون. لید انجام گوتو بیجیان ده یک پیشینیار نهاته پسند کرن.
و رازیبوونەکە گشتی ji aliyê tevaya aliyan ve li ser nehatiye kirin. Nesr li Herîrî tekez kir ku kêşeyên avakirina Komîteya Dîstûrî ya Sûriyê peywendiya wê ne bi hejmara navan yan jî bi dabeşkirina navan ve hebû. Belko bi tenê Rûsya dixwaze serpiriştî û çavdêriya netewên girtî ji bo Komîteya Dîstûrî ya Sûriyê nehêle. Eroha serokê Desteya Danûstandkara Sûriyê sedema karvedana Rûsya eşkere kir û got ku Rûsya vê helwestiyê dixwaze danûstandin di bin sî û di berjewendiya rejîma Esed de werne encam dan. û krîza Sûriyê diriya li hevhatineke niştîmanî ve were çareserkirin û çavpoşiyê lê tawanên ku rejîma Esed encam dane were kirin. Beriya demeke û di daxuyaniyeke fermî de Amerîka got ku sedema herî sereke ji neserkeftina avakirina Komîteya Dîstûrî ya Sûriyê rejîma Esedê. û hêzarê newerd jî gotibû ku di dema 10 Mehemborî de destpêşxeriyên astana û sûçî bûne sedem ku pêşketin di avakirina Komîteya Dîstûrî de çênebe. Komisyariya Penaberan ya bi ser netewên yekgirtî ve ragihandî ku netewên yekgirtî û hevalbendên wê planek nû ji bo penaberên Sûriyê amade kiriye. Plana netewên yekgirtî û welatên hevalbend jê re wê 5 milyar û 500 milyon dolarên Amerîkî di sala 2019 û 2020 de ji bo penaberên Sûriyê yên ku li Tirkiye, Libnan, Urdunê û Iraq û Misrê de ne dabîn bike. Komisyara Penaberan di heman demê de diyar kir ku hejmara zarokên penaberên jinû ji dayîk bûne milyon zarok derbas kiriye. Kremlina Rusya ragihand ku serokê Rûsyê û rawişkara Almanya rewşa Sûriyê bi giştî got û bêj kirin. Ofîsa ragihandinê ya Kremlina Rûsyê ragihand ku duh duşemê diriya peywendiyeka telefonî ve Vladimir Putin serokê Rûsya û Angela Merkel rawişkara Almanya rewşa navçeyê bi giştî û ya Sûriyê bi taybetî gengeşe kirin. Herwiha Kremlina Rûsyê serbar kir ku her du aliyan tekezî li ser giringiya diyaloga niştîmanî Sûrî û avakirina Komîta Distûrî Sûrî ya pêşerojê hate behs kirin. James Jeffrey şandayê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê û Gol Rayburn alîkarê wezîrê derveyê Amerîka bi seredaneke geştine Urdunê û li gel Eyman Safadî wezîrê derveyê Urdunê civiyan û rûnahî xistin ser çendîn mijarên girêdayî bi rewşa Sûriyê û deverê ve. شاندê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê di gera xwe ya dîplomasî de ji bo welatên herêmî û yên cîranên Sûriyê berdewam û legal berpirsyarên Ordunê rewşa Sûriyê gotûbêj kir. James Jeffrey şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê û Joel Rayburn alîkarê wezîrê derveyê Amerîka bi serdaneke gihiştine Ordunê û li gel Eyman Safadî wezîrê derveyê Ordunê civiyan û ronahî xistine ser çendîn mijarên girêdayî bi rewşa Sûriyê û deverê. Di civîna sê alî de dawîn pêşhateyên Sûriyê û rêyên dîtina çareseriya siyasî ji bo krîza Sûriyê û dosyeya penaberan hatine gotûbêjkirin. Herwiha Jeffrey û Safadî tekezî li ser wê çendê kirin ku pêwîst e civaka navdewletî di erkê parastina penaberan de berdewam bê û rewşa penaberan çareser bike. Berdewam Amman behsa wê çendê dike ku Eyman Safadî jî tekezî kir ku hebûna milyonek û 300,000 penaberê Sûriyê li Ordunê bergiraniyê li ser wan durust dike û welatê Ordunê nikarê pêwîstiyên wê jmareya gelek ya penaberan dabîn bike. Herwiha şandê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê wezîrê derveyê Ordunê rewşa penaberên Sûriyeyên ku li Kampa Errukban dimînin gotûbêj kirin û Safadî tekez kir ku çareseriya herî baş ji bo rewşa penaberên Kampa Errukban vegerawan e ji bo Sûriyê ew jî dibin çavdêriya aliyên navdewletî de. Di dawiya civînê de her du aliyan tekezî li ser bihêzbûna peywendiyan û berdewamiya hemahengiyê navbera Amerîka û Ordunê de kirin. Da ku krîza Sûriyê diriya çareseriya siyasî ve werê çareserkirin. Biryara îro şandeke leşkerî İsraîlî pile bilind seredana Moskaya paytexta Rûsyê bike ji bo gengeşekirina rewşa deverê bi giştî û ya Sûriyê bi taybetî. Ofîsa ragihandinê ya artêşa İsraîlê ragihand ku piştî encamdana peywendiya telefonî roja şemiya borî di navbara serokê wezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu û serokê Rûsya Vladimir Putin her du aliyê rêkeftin li ser encamdana hevdîtinekê di navbara her du artêşan de. Barmanca çakirina mekanîzmên hemahengiyê di navbera her du artêşên İsraîl û Rûsyê li Sûriyê bi taybetî piştî xistina balafira Rûsî A-20 di Eylûna borî de û eşkere kir ku her du şandên leşkerî dê rewşa navçeyê bi giştî û hin pirsên din gotûbêj bikin.
وزارت درفا روسیه تکز دکه که روشا کامپ الرکبان یا پنبرین سوریه لأردن راستی کراستک مروفیته و امریکا برپرسیاره دبر تکچونا روشا کامپه ده دبینه. وزارت درفا روسیه لسر مالپرا خوا یا فرمی راگهاند که کامپ الرکبان در روشن آلوز ده درباز دبه و برف کراستک مروفی و دچه و گود که خلکن دناوا کامپه ده و که دیل جعالی گروپین چکدار و تینب کارانین. هروها وزارت آماجه کرد که امریکا به تن برپرس دبر تکچونا روشا کامپه جبر که امریکا چافپوشی لبن پیکرنان دکه. رخصتنا اوتشایا هماهنگی کاروبار مروی د نتون یا گرتی در راگهاند کو آمادکاری جبو در باسکرنا کاروانه که جعالیکارین مروی دریا درگه جابر نصیب یا هفسینوری به اردنره جبو خاکا سوریه تینه کرن. رخصتنا اوچا یا هماهنگیش بو کاروبارن مروویا بسر نتوانیه گرتی و دستپیکرنا پروسیا مروویش بو درباسکرنا آلیکارین مروویش بو سوریه دریا درگه نصیب یه هفسینور به اردنی را راگهانده. ده داخیانیه که در رخصتنا اوچا یا کاروبارن مرووی دیار کرد که کاروانک جا آلیکارین مرووی که جه 369 بار هلگرام پیکته و آلیکاری یا 1200 تونن و در باسی خاکا سوریه به بدریا درگه نصیب یه هفسینوری به اردنیره. همان رخصتنه دازانین که اوالی کارین مرووین کوی ورن شاندنج بو سوریه دیرا بهتری 650,000 کسی دکه. رخصتنه هوچایا هماهنگیش بو کاروبارن مرووی داخویانی خود اشکره نکر کوی او آلی کارین مرووین کوی در باسی خاکا سوریه ببه لسر کیجان دوران و ورنه بلاف کرن. رخصتنا OCHA یعنی توانیه گرتی اشکره کرد که اوه پروسه مروویا کوی درگه جابر نصیب یدنا برا سینور سوریه و اردنیره که دنیوی جوتما هابوری دهاتی اوه کرن در واسی والات سوریه ببه و 4 حیوان جی دریج بکه. جالی خواه اندری سبیدرسن هفریسکاری هردم ده نتوانیه گرتی ده و هفریسکاری کاروبارن مرووی اردنیه گوت که اوه کم جاره نتوانیه گرتی و آلیکارین مرووی دریا خاکا اردنیره در واسی خاکا سوریه بکه و گوت که ارمانج جوی پروسه مرووی اوه که ایشو آزارن گلی سوریه سویگ بکه که پیوستیا به هزاران ولاتین سوریه بوان آلیکاریان هنه و آمجه کر که افیسان نتوانیه گرتی لأردنه به هماهنگی لگل هفبارین خود نتوانیه گرتی دلی سوریه که اردکنش بو گرانتیا گهشتنا وان آلیکارین مروویش بو سوریه. بیدرسان سربار کرو گوت 6 اجانسین بسر نتوانیه گرتی و رخصتنا ناف دولتی نه حکومی که ناوی اشکره نکر بجدارید پروسه هوارچونه دکرنه. ده حزیرانا درباسبوی ده داوین آلیکارین مرووی جالی نتوانیه گرتی و درباسی خاکا سوریه بو کولگوری نتوانیه گرتی که 13 میلیون کسل سوریه پیوستی آوان با آلیکارین مرووی هنه. کمیسیاریا پنابران راگهاند که سالا بیده 250,000 پنابر دکارن وگرن سوریه سرباری که تن 37,000 پنابر ده سالا 2018 ده وگریان ولات خواه. کمیسیاریا بلند یا کاروبارن پنابران یا بسر نتوانیه گرتی و راگهاند که ده سالا 2019 ده 250,000 پنابرین سوری دکارن وگرن سوریه ده هفدمه که ده سالا 2018 ده تن 37,000 پنابرین سوری وگریان سوریه. کمیسیاریا بلند یا کاروبارین پنابران اشکره کرد که گلک پنابرین سوری هنه کشه نبونا ناسنامه و بلگه ان لدفوان هنه و پیوسته دست حالاتا سوریه آلیکاریا وان بکه. جالی خواه امین العوض ریفبر بشه روشحالاتا ناوین و باکوری افریقیا یا کمیسیارا پنابران راگهاند که 5,600,000 ولاتین سوری کوچبر و پنابر بونه لهر یک جوالات ترکیه و عراق و لبنان و اردنه. العوض سربار کرد که او پیشنیار دکن که 250,000 پنابرین سوری و بکاربن وگرن سوریه و او ریجه اگر هیا بلند و کم ببه لگوری روشا اولهیه یا کوی وره دابین کرن جه پنابران را. روشا پنابرین سوری لسر آستکی برفره تیگنگشه کرن و حول ناف دولتی و حریمی هنه که پنابران وگرینن سوریه. هجمارک ولاتین یکیتیا اروپا پروگرامین تایبت به وگراندنا پنابران ساز کرنه. ولات لبنان به هماهنگی لگل رژیم اسد و ناوند روسیا پیشوازی کرن و حواندنا پنابرین سوری ودگرینه تبی کو گلک تومت لسر لبنان هنه کو به دار زوره پنابران ودگرین سوریه. دستای تحریر الشام ایریشک بسر ریوبریا تندرستی لباجار کفرنبل پیک آنی و هجمار کارمند پزشکی گرتن
مالپرا عن بلدی لسرزار دیدوانه که بلافکریه که دو روژا دوشمه دسته تحریر الشام ایریشک بسر ناوندا ریوبریا تندرستی یا باجار کفر نبل یه بسر گندوار ادلیب و پیک آنین و هر یک جه ریوبری تندرستی حمایه آزاد و ریوبری نخوشخانه 122 لگل ریوبری نخوشخانه شام گرتن تانها صدمین گرتن وان ندیاره افکریارین گرتن و بنچاف کرنه کل پاریزگاه ادلیب لدجی ولاتیان و کارماندین پزشکی تین رودان دهلک و گلک ناواندن پزشکی و ین مروفایتی کار خواه راوستینن. نونراتیا اروپا یا انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه بانکا برز را گرتنا آلا کردستان لبرلین دکه ده وخوندنه که ده خوجهی انجمن اجتماعی یا کردی لسوریه یا الباجار برلین بانک لتفگار سیاسی و رخصتن سیویل و رواندا کردی کر که بجداری ده فستیوالا برز را گرتنا روژا آلا کردستان بکن روژا یکشمه برای کفتا 16 ماه دوازدان که ده کفه شفا روژا آلا کردی که بخوا روژا 17 ماه دوازدانه آهنگا انا کسی ده دمجمیر 15 پشتی نیورو تا 18 پشتی نیورو برای رسمه که لدرگه برلین برای و بچه. ولات دنمارک یاکوب جه بحاضران پنبرین سوریه بو هولا درخستنا پنبرین کو ناسنامه نشتجیبونا دمکی ورگرتنه دکه. لهنگیا سردم یا فوتبال آنکو توپا پیان لکامپا دومیز به پشتوانی رخصتن هاریکار دست پیکریه او لهنگی به بجداری هجمارک تیمن توپا پیان تیل دارخستن کلگور ریوبریا دزگاه سردم یا ورزشی تانها 46 تیمن توپا پیان لیستنه و هین 26 تیم ده بلیزن. طبعا اف دوري اگو مركزا سردم اهاري كاربي رابويه 46 فريق بون غايتهم جبه دوري ام محبته وكيف خشبونه واحترام واخلاق تخنا لعبه خورتي خوني رياضه 46 فريق ليستن دريا ذهاب واياب رابو مان بيستو سي فريق لجمع انا دوره دوايه طبعا انا ام مباراه كدنا مباراه رودا وفريقا كوشرات فريقي حرد وفريقي قال لك باشن يعني مرو ظانن انه البرمباريه ودوام بك حياه في دوره هنجي خلاص به دوري كده حياه تقريبا امجي النهائي يعني تقريبا شغله دسي حفتيا هنجي في حياه خلاص به روجي دمباراه ددو اساسيه ساعات ددو ساعات سي ام بيبينا حركسي جو كيف اجري ضربه بفاندرا طبعا وقوم ولاوي تالياوي انه اهم شيء افخورتي من يقول نهربونه بحسن انه اخلاق ملعبت شيء تربيه شيء احترام شيء ام فيت خوازن هدفي موقعيت اما كمركز سردم جبيت شتي افي يعني لباجار هاکن آلمانیا رخصتنا امنیستی یا ناف دولتی چالاکیک جبو گرتین سوریه دزیندان رژیم و پیدیدل درخست لگور کوش چالاکوان کرد شپال ابراهیم اندام اوفیسا سوریه یا امنیستی بلاف کریه چالاکی ببونه سال هفته روژا جهانی یا مافی مروفان هاته انجام دان تیده وینین گرتی و بنچافکرین کرد و هن گرتین سوریه دزیندان پیده و رژیم اسده به بجداریه که جمعواری جو کردن لآلمانیا دمینن و هن کسایتین سیاسی چالاکوان و مالباتین گرتیان بریوه چو و داخواز آزادیا گرتیان و دیارکرنا چارنویسا وان هاته کرن جوینین کو دوی چالاکیه ده هاتن هلدان سرکرده کرد بهزاد درسون اندزیار حسین عیسو چالاکوان امیر حامد مدیاکار فرهاد حمو و گلک گرتین دن ین کرد و ین سوریه هبون کمبدا شورشوان سوریه گروپا جیش الاسلام برپرس دبر بنچافکرنا هر چار چالاکوان سوریه رزان زیتونا نازم حمادی سمیرا الخلیل وائل حمادی دیتن کدوی دمیده گروپا جیش الاسلام او باجار دوما کنترول دکرن
Di 29 Nîsana sala 1977 de li Şama paytexta Sûriye jî dayîk bû û ji destpêka şoreşa Sûriye ve di 2011 de hat binçavkirin û hîn çarenivîsa wê nediyar e. Rezan Zeytûna, parêzera mafê mirovan û beşdarbuya şoreşa Sûrî ji ber pêwendiya wê bi alavên ragihandinê yên dervey Sûriyê Kodmalpereke ragihankariya mafê mirovan li Sûriyê kar dikir, ku rejima Esed her kesek pêwendiyên wî yê ragihankarî li dervey Sûriyê hebe digirt, Rezan taneha bêserûşîne anko çarenivîsa wê nediyar e. Di şeşê heyva dehan sala 2011 Rezan xelata Ana Politifîskaya ji Komala Brîtanyayê ya Raw Înwar wergirt ew jî li ser şandina wê ji raportên rojnamevanî re li ser tawanên çekdarên Esed dijî sivîlan li Sûriyê. Di 27 heyva dehan sala 2011 Parlemana Ewropayê ew li gel 4 welatiyên Ereb hilbijart ji bo wergirtina Xelata Saxarov ya azadiya ramanan. Ji ber ku Rezan çalakvana mafê mirovan bû, Rezan li gel hin çalakvanên dî Komîtên Hevrêzî yên xwecihî damezrandin, ew jî ji bo belgekirina binpêkirinên rejima Sûrî ji mafê mirovan re ku rola Rezan di rêxistina wî karî de sereke bû. Rezan rahênana xwe ya yasayî li ofîsa parêzer Heysemil Malih bi dawî anî û karê xwe yê mirovî li gundewarê Şamê li devera Dûma dikir û di dawiya sala 2013 de Rezan li gel sê hevkarên xwe ji aliyê grûpên İslamî hat revandin. û taneha Rezan binçav kiriye û çarenivîsa wê nediyar e. Nivîskara Frensî Justin Roger pirtûkek li ser jiyannameya Rezan nivîsandiye û têde pesnê wê weke qehremanekê ji vê demê re dide xuya kirin û hûrgiliyên jiyan û kar û xebata wê û girtin û binçavkirina Rezan kiriye bê ku Rezan bêçavê xwe bibîne. Ku Roger di wê pirtûkê de rewşa Sûriyê bi temamî daniye berdestê xwendekaran. Her wiha rojnameya El Hayat ji aliyê xwe çend gotar derbarê wê pirtûkê belav kirin û têde jiyannameya Rezan û awa û sedemê binçavkirina wê diyar kirin. Serbarî pesendana wê pirtûka nivîskara Frensî ya ku derbarê jiyannameya Rezan hatiye nivîsandin. Bi vî awayê em giştin dawiya bultana xwe dubara sernûçe. Rêxistina Zaxo ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye xebatkar Abdurrahman Apo xelat kir û Apo bi şandeke pedeke sêre seredana serkirdeyatiya pêşmergeyên leşkerê roj kir. Derbederên Kurdên Efrînê li kampên derdora Helebê di rewşeke xerab de dijîn. Li gotarekê de rojnameya Orasya Dîl dibêje Amerîka dixwaze artêşa Kurdistana Sûriyê ava bike. Li peywendiyeke telefonî de Vladimir Putin û Angela Merkel rewşa Sûriyê gotûbêj kirin. Ji bo cara yekê netewên yekgirtî diriya dergehê Nesîb re dê alîkariyan derbasî Sûriyê bikin. Her şad û bextewar bin.